What's in the my boy in house? I want to know, ma'am. The Musan said to my husband, no, Toy, scan what they are then. What's 4 years and 4 more mine? Now 4 years, no, what me the baby, my man. To go down yet. Free education, we are quiet. And came for a better. People first, when you a big crack. Is a conform can't say free education, no betray. Or see, obey can I won't you. Now, Papa managed the woman in I went into Umbe. I can see a crowd and get budget dear the Brunia and get one dear. And yes, she ain't not as a sacred. Ebusia nyina yenim say okopiem e wa Shanti region de free tetene nyina na ye MPP zone pa ba sesesi ade e ho shiki kakra de ebedi ne ne no enyina ho mane ye rechna echna na ye Doctor one dia ni nyina no anti be anya duma say 1 million so goto nkura no aha let's talk GH rumors and any first time I pop into my video make sure you subscribe amami no wa click the notification bell on the any upload there ba on sapiti me aka na wa share ama fofra be share your Facebook as Let's Talk GH rumors sanso any what TikTok as Let's Talk GH rumors make sure say obekwa ko follow pages we e amami any comment be a won so obeja comment section e amami and then Let's Talk GH for your TC Mountains wa ye ne maame no ma omo eye Kumasi market e maame no me papa no mekotwe nkomo efa election 2024 ho aso omo ya aware se ye beto aba why no mo beto ama no reasons nti a omo beto aba ne ene ye maame no aka biankasa first ne ne enim say Ashanti region ye MPP dia obase sia de the table is really shaking pato nyampa me menda ye beto aba enyina ye pasunwie yo baba ma enyina ye ho atoye ye mom se ankasa ye ho chire ye ko fa ne ma ye ntimi nton ye to nyama kwa ye nto nti se ye ho chire ye pa ye penkoso ye pe de obaba ama enyina ye ho atoye ne ye pe Number 8 ya na ekro wonu a number 8 wonu a na kasa na mzawo me say anka ya si school dan ya free education ya kwa enka info na ebe kana me dia no anu no akabado ni ya no ya fa konkonte ami ko wa tfase tfero Me for mine nkoso ntimetu bi pa ye to ne dabe oh nyambo a Saturday 7th December na why na obeto ama me de me dona pa de mahama me dona pa odamakuma so is a conform can't say free education no betwem o si obehye kena wontwem it means de meta na chipa ono an meto ama no ono an na eko papa o ya isi what is free education a boy pa ma ye ma atan no because any free education na ke nu bi etimi hwe ma no e kwa be so na betima fa so a obetima hwe school fees me ba ko kira ade 1 year ya man 3 months pay etinyi kwa se me to abama John Mahama nka no kure te Mahama no waton what's in the my boy in house I want to know ma'am the Musan said to Mahama no waton ye no scan what they are then what 4 years and 4 more mine na 4 years no what me the bebu o mama na yi the John Mahama onye nipa wa ye otofo ka no kure the John Mahama ntimi mi o man ma ye te nto abama Dr. Baumia bi de magwe ntire no no ntimi pese me to abama NDC dia ensem bebre akufo ado boche no o hye no o de ba say one factory one dia ni nyina no anti be anya duma say 1 million so goto nkura no ento he so ba so be ye economy wo be ye dia say dia nu kwa dia abutukwa da nkura de to abana ma John Mahama e Mahama ba ni semo ye nyina anya ye kuomu akwa na agora titu MPP nye bibia wo kromada toilet ko CP o ha na de na mkoto abama MPP ajapade o nyina ye NDC duwe mata no kwa mi no me 1992 Rollins ya ho na me dewo so ma bamba number 1 enyuma pa na nakufu ado be yeyem ba wo mia beto aso enu nti me madachi ani me nananom dachi nti number 1 yani yetese anyi na mo miantuma number 1 no anwa na ekọ na nkukwa mane die wo munyina awoni nti wo mbe wuwu aya kase akura da nke bedi die di bronya na nketewa ne die enya hwe nti ne na tese sakre
Moya de ho tere bre eniema ye ton say yentimi nto ne boa de ye papa say so man moya de for today can dey so asim kofa 7 million meto anya so bie de na meto to enso me de abane de am se meto ma ndis man ka na boa meto ma ndis me firi man ponten wa na me firi to me se meto ma bana ma ndis bre na ni pebre na do so se ni pa ade enyame adma Saturday ebe why na beto Betuama number 1 na Baomia na metuama no. ade Yenti a metuama ne se onu nti ene mesuma kwanse chese ni bi. Anka ma me ma 9 ye wie JHS no. Anka bi betina fi ne bia kokasa am ne mba hemachi. Eti se ne me ba nhemachi na ene mesuma timi akwanse ni bia mesuma to aba ama no na menua mom di mechi no so timi ato aso. Ti dey na we ka che Ghana. Ya me ka che Ghana for say mon to aba pa. The bedi ne no enyina ho mane ye rechna echna na ye muni won ma ya shemani monyam monto abapa ne esu enku enu ablabom ne esu abeshemani monyam Jai emme ko ataye 3.5 menye bi ko dikra menye dai agena Baomia osowa wonu anya ko fita we dimase ne no kro anko na bioni na me why shejele Actually, friend me a clear every year. First one, I'm told by me or MPP. MPP they tell me what me say. Me beto me papa ni mam MPP anu mo wom so buy no MPP na me mani nyina MPP na enyewo. Na dey tell me to about free education no nti na me dey gusu a MPP na me pese me dey me free mu no. MPP dey no a e so be bia no be so ma adwo MPP. Acho so wenim da ye beto aba yes Saturday enti obeto aba no meto pa na beto mo hwan number 1 adenti manya free education enti esa meto aba ne ma no when you free education yes o me ma free education on aduane so ma nkola je say every disede na mamu na nkasa na eye kama manye enti esa meto ma MPP na MPP candidate no ni meri ano ko ne de yo oba be wo ko to ama no ni meri ay Baomia na me ko chama no onu na esa me to ma no number 1 se man to ma no kra me kra ebe awurade esa me to ma no so man no ene be bia yetin ene ye man mu kasa ne mu ayetin enti no de obebo de wo mo ontimi mesesa shebre ne maye be bia shebre ne dura ne se emu ayeti country bia emu ayeti enti ese number 1 ena mtuma no obetu anyuma pa akufuado ayeso emaye ati era ase media no kra wo be se Ghana de asomdwe na yepe se de be ya eman ni benya asomdwe ena ye hwehwe ye mpe wonju ye mpe ntokọ a etisi amano ne baabi metu maka wo yam epe bibia asomdwe ye de ye pe ni se Ghana ban onwu ye mobo se de esi ko de se ye ho chiru ye to ne betene dwe mu ha se de be se to wa de ye nyoma nyina boa ye de uko bisa ye se dollars bisa ye se dollars timi de enya me ne se dollars no ya hwe ho asamanka ese de be ya dollars no so betuma abo fom kakra ye wo Ghana sika na ye di enso dollars na ma ye sika no aye bibia ye hu bibia ye mfamfa se de ye sraga na aban de eduru wa ye beto nyankopon no wo yi de obaba be di yesu bia ye pe se de owo shi na obaba o sa foforo na obaba o asomdwe na ye pe ni se nipa no ba obaba ye bibia yi ama ye se de ba ye dum so ton adia ye kwoton nyoma ye nton emboka esi ame ban wo ya me ton de bia ye tum ko bisa wo mo a wo se dollars no koso no dodo ti dollars no so ye sra wo mo o so wo mo hwe no mo ti am duty na mbla fom kakra esi a wo firi ha ko boko a anwo bo fufufu enso be duru na me koso aka o say any comment bi a wo no obeja el comment section ho ne wo pesa wo to abama no reason ti a wo pesa wo to no obetimi eja ni nyina el comment section ho e de amame ye beto aba ye hu behia si ye bebo ya sumdwe hu ba fi se Ghana e ya sumdwe man bidin e de na na ekwa santoa makram